dot dadinan suge yen teh dadi tawa beli dot dadinan ngelah apa ngailo duseng starte nyampahin beli nampe sang tresnan beline sujati yen beling rasayang tresnan adine ngangsan nilang yen beling nahang ragani lohe sing nu sayang nada kaya alasan tombang matunangan padahal durin beli lo mejanji ngajak nak wani beli sing maksa tetep tresna ken beli lo beli suba merasa eken deweken iste kaden bebiasa lo nyakit dan kena beli lo ngai beli frustasi kuliah solahi lo tresnan adine ngangsan hilang yen beling nahang ragani lohe sing nu sayang nada kaya alasan tombang matunangan padahal durin beli lo janji ngajak nak wani beli sing maksa lo tetep tresna ken beli lo beli suba merasa eken deweken iste kaden bebiasa frustasi kuliah solahi lo beli sing maksa lo tetep tresna ken beli lo beli suba merasa eken deweken iste kaden bebiasa lo nyakit dan kena beli frustasi kuliah solahi lo